जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। अभी इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि इस पूर्णिया में भी हर एक क्रिश्चियन स्कूल में सरस्वती पूजा हो। जय श्री राम। ऐसा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनमें हम अपनी संस्कृति और सभ्यता, सारे क्रिश्चियन स्कूल में तुलसी का पौधा लगवाना है। हाँ। ये योजना हम हिंदुओं का तुलसी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम सारे स्कूल में तुलसी का पौधा लगाना शुरू करेंगे और इस योजना को सफल बनाएंगे। क्रिश्चियन स्कूल में हम सभी बच्चों को हिंदू धर्म का कोई भी पुस्तक की पढ़ाई नहीं होती है और हम पढ़वाएंगे। विवेकानंद का किताब मैं शुरू करवाने का प्रयास। जय श्री राम। जय श्री राम। Torte, tocende, tocutea, tocenda. Torte, tocende, tea, tocenda. Hey gaban dia ya karin dia pada yang ikipai rulum wakam tam ya Kristan lara hau arhajar ar pusau ka BJP kan sabat yang ya ka sensar hadirhi kai ka jitu baka politika kan wing jam RSS ka bharat dia jana parti kande aiming to transform India by 2020. Like Surinder Singh, who want a Hindu Rashtra by 2024. India will soon become a Hindu nation. वो भी दिन अब दूर नहीं, वो भी दिन दूर नहीं, परमात्मा की कृपा से भारत kani gawai na ki pasat jing tido awareness kisaki kisabot na ki jing tho kat kum ki jing kren ki breu RSS sang pariba kinong yaram BJP minister but na ki jing alang jongga All India Hindu Rashtra Convention balapan baik pada ke Hindu Jana Jagrati Samiti of the ruling BJP's ideological body, the RSS, has once again suggested that India is a Hindu state and citizens of Hindustan should be known as Hindus, provoking Hindutva, and the present inhabitants of the country were descendants of this great culture. Kini diselamat kebadan kecintaan bersama mereka ke membuat krem, anda ke kebadan kecintaan dan kaya anda kita kecintaan bersama. Apa bersama krem, jadi buat krem, alor dan krem, takut kecintaan anak krem. Ini lalu ausnya malah Jakarta, ausnya jangka di eleksi. Haka konvention ar hajar khatsan gaji alam ba jong kisen Hindu beper kila dawa badai ban khang no ya ki school konven na bakini ki school ke baila de ki Hindu ban nong Hindu paka ka Hindu Jana Kruti Samiti ka kre ban ya keleng ban yo ya ka Hindu Rashtra bakane ka long ru ka yarap election ha Uttar Pradesh gaji alam pelun kisis palai buau terli kiseng right wing Hindu organization kilalang Goa Husam Arjar Khatnyo Angni Kiladawa Thano ya ke Hindu Rashtra hapo Sam Arajar Arpulai establish a Hindu Rashtra by 2023 kini gladai kecil tebu jaga All India Convention ke program ban urlong ha Arajar Arpulai banyo ya ke Hindu Rashtra ya kini kecil lampa jangka Hindu organization jangki sen Hindu Bopher la peniai daga Hindu Jana Kruti Samiti SGS kepada kecinat jangka sana tan sansta uko benda cari URSS usatar wabulalong mensua general secretary BJP urong badai ban wano ya ka secularism socialism na ka constitution ulong ya kane badia turu baka kan hun Hindu ba kidang trejar ban thot maya ka riti sensar uko benda cari ya ulaseng ya ka Rastriya Swabiman Andolan Banten urlong ya kecing tebu banten ke Bharat dia ke India ulasem ya ke Rastriya Swabiman Andolan ka kenten sekular de kenten bacing mut nongwe te de ban weng no ya ka kat bala kham kloy Anand Kumar Hegde Union Minister of State hau pra Desember ar khaja khnyo uong ba ka BJP ka wan ha ka bor banten ke la ya ka reti senchar bat kansale bek ya ka ta shen nang ne sakmat Ukraine ya kane ha ka program bala pelong da ka Brahma Yuva
Parishad Kopal District Karnataka. We are here to change the constitutions. Ula minister. Kakanhun balai pengun kilang do niam badri pule dangle kiladap kare ka constitution ya ka Hindu nation ya ka bala aiting mut how February had haram sansat kanong ba pra yak raj brai August sem arpo arpoar. Ka draft constitution latho MCA kirit pai banbut. Ka draft constitution Hindu Rashtra kaong ba kanong ba kari Hindu Rashtra kanlong ka Kashi Varanasi Hakajaka Kadelhi Kong de baki Muslim bi Kristen kim yo ki hok jinglong citizen Henry kim don ko hok ban buat urang ba do jongka Bispa Hindu Parishad uprawin to kadia uang ro wen nok ya kaktin sekular na ka constitution up setangkap to kan ne ya kaktin sekular en wen no kan chulong la kalong wala MD lengba ka ay if not de jure then de facto ka Hindu Rashtra kan salong hi house arhajar apulai ka sen Hindu Jagram Samiti SJS ya ban penteli ya boro tikenun sen Hindu wane tailang sa kane ka thong we balaweng no ya ka kantin sekular na kariti sensya ka India kan sakalalong Hindu nation kanit kan pentikena Batang di balong Hindu kila balong Prime Minister ginong Ishar bat kiwe ki kamba khlido endon jaka ye Muslim ong province to kadia ha ka constitution batang bai o Rajeshwar Singh tong ka BJP balalong ka OMLA uang katarik bakhado ya ke Kristen bat ye Muslim hayan dia kan long lai protering di sembara ja kuwe kan ye uang ko arja khasau en penduduk jatio ya ke barka India kan salong kanong pura 4% kari Hindu kasi RSS kakansay kaya batile ya ke Muslim ya ke Kristen ya ke kot nagdop kot slag blapriang lami kathok ne kanian Kristen jongpi kade samasya kabak kati pengwit udin pekiang Punta katong kamisyon jongi de gharwapsi wan phai kala sayin na do menta lakot kanian Kristen tang Hindu pa henok ka Bible tang ka Bhagavad Gita kala Hindu no lane mi no anagari Hindu Rashtra jongi apo arajar huwe ngen pendam ya kan niam Kristen Hindu Rashtra banage rahine kadang ka kenja hiti ne sirkular ka patrom ha ka bapta ya ke tre RSS ya ke baki dei banle ka DJS ne ka Dharam Jagram Samiti ka snat jam ka RSS kalasam kon keniat hanong ba aligar banlong bisa banton kelai ke Muslim na Kristen dengan yang Hindu Karas kan pengkelan yang sanjari di Kristen bat Muslim hagapo Christmas kene haus nem argar khatsa wa adityanat yogi utalong chief minister jongka Uttar Pradesh wong ngan pengkelan Hindu lut ya di Kristen bagi Muslim unung yalam jongka Dharam Jagan Samiti DJS Ucin besmai banyak pitanya ke gharwapsi pemimpin teli ya ke India na ke Muslim na Kristen hapo arajar arhowe but wanra ka nam ka borong ya ke Hindu we will free India Muslim and Christians by 2021 gharwapsi ke gharwapsi dekat thong jong ka RSS BJP pat pendujak ya ke Muslim ya Kristen pat perkenalan niam ya ki sa ke niam Hindu Gharwapsi kemuat wan phai saying home coming gajele niam basin pida ke kan hun Hindu kum ga BHP Bispa Hindu Parishad barka RSS Rashtriya Swayam Sevak Sangh Pempat kelah ne pempai niam kelah i bomlong Hindu sagalian Hindu kana long kapat balaya tanya paipa house and arka khasau Yogi Adityanath ka BJP Bharatiya Janata Party upan bera bakane kanya tretat endala kham jenda ya kiwe kinya batan kala niam ha India kacing gharwapsi gemut kan kala Hindu ya baro swa arjar hoy hakalan gar India khang do bamdo masiru
Deban penjari habarok kistir bersinsya ke BJP. Deban set along cijik ya kau pandok mesti. Penjari ke ain ke laniam berkang ya kinong ilap niam. Nami menta ka huri hura baka BJP baka Sarkar Narendra Modi mamut banweng no ay kapten India naka constitution. Remove the India word. Remove weng no ka kapten India naka constitution. Kani kating pengki karasdang nau RSS Chief Mohan Bhagat buang baka kapten India deban weng no batang ka kapten Bharat dan penamkan. Batang ka kapten Bharat dan penamkan. Kini kekubur kalau sapriang baka kapten India deban penduk pendam eliminated naka constitution. Suki-suki ka BJP kasapan kelahin ria baro nipai hacelam kaya. Kesiu play siu try enam kurang su. Kesiu play tak ke Sarkar NDA bandai percaya iski Sarkar pen. Kat dia ke Christmas ke Good Friday ru ensa enam IFT ensa penduk. Ya kidulu bakal bak long Kristen tindu no ya ki hopi sot kupis ke ru try. Riki kau perkan bayar kepuson kita neng igri natan rai kimdo bangkin jan benri jingkular tikle